Roho ahigire EMinyeeto ukwega gukora abo kuba aroho binzi bitakakozwe twena tukakora na government nyenda kusima panelist mugenzi wanyu ahabu mu muguri yo mutukora abanyarwanda namwe rumbanda bariyo bayija ahafamu yawe na nyendumu onyetekati why ebyawaye tukora jobs numuteko kwikiraza oba mwanje ngwemero mututwera tukija kuzomwa tukora jobs amkoro nuko kumele canon Jovan si ayishengereze EMinyeeto ukurekera okushemerwa umubangwa butarwabo hati skills ezinyine hati n'abagenzi bandi nabo tukozere company n'abagenzi bandi omuntu akwenda kushwera nimbanza ni kushwesa no manyo tatu bondindi ninye n'umuntu atanata nanye ni kugira abo kino n'umuntu otono ne onongiro tawe kineki wanymantuya muti icyo gukora no abingi mbere ningambara bosha bamwe Jovan si ayongere yashabe EMinyeeto ukwega kwangaho ebyo gukora urabira byo bangwa akanobone esente robozine omwanya nobobine sente robozine ahabo koine ki omuntu kandi n'iki kikizaho ikigambo cyo kusho nacyo kigaruka cyongeraho ahantasiya narahabwingi narabu kimwe cyone kimwine cyongeraho mutwe kubyaza omuhoro n'ogendozo mu madoko kugura Muringo nuko kumwe Lieutenant Colonel Dick Bugingo agizere ngo EMinyeeto yebere biyo kuratira okwayahayana kandi no kukumya mirimo yo nababani benda kutunguka profitable, competitive and sustainable, provide jobs and income security to Uganda. Koro gubira Hotel Triangle muri Mbarara kandi gubire uriyo guteka tekere EMinyeeto amwe no kubarara be okubasa okutandika mirimo yabo EMinyeeto amakuraga gasha kwa Job Kato aba Sky TV agensho